खुरुमजरी ISTV की पाउमियंग ताबिरिब सिंह तराम नोकचरी ngasi मरुब पाउदा पार्लियामेंट की अयाब याउदना अतोप लेबाक अमदा स्टेट की लम पिथोक लम लबदी यकनबनी लौबग लोइना हाई प्रिजन ऑफेंस पीब याई हाइना खादिम मनी न फोंदोखरे पाउसनोन पिजरी कनागुंबा अथॉरिटी नत्रगना ऑफिशियल सिंगना भारत पार्लियामेंट की अयाब याउदना अतोप लेबाक अमदा स्टेट अमगी लम पिथोकपा तारबदी यकनबनी लौबग लोइना हाई प्रिजन ऑफेंस पीब याई हाइना सीनियर एडवोकेट खादिम मनी न फोंदोखरे Nagamapal pangtokpa senior citizen की प्रेस मीट अमदा महान वपम से फोंदोखिबनी पौमिसिंग उनबादुदा senior citizen की तोंगान तोंगानबा लुसिंगबा सिंग सरुप याकी senior citizen की खादि मनिना मखा तारदुना इंटरनेशनल बॉर्डर फेंसिंग के सरुक अमा ओइना इंडो म्यांमार ngमखैदा संबल खाबगी वाथोक लेरिबा सिदा नुंगी वाहनथोक करिनो फोंदोखि मनुंगदा चेलिबा अरोनबा राजनीति के इचेलना करिनो कनागे इंटरेस्ट बॉर्डर फेंसिंग तौरिबनो अमरोमदा इंटरनेशनल नेशनल लोकल कम्युनिटी अमदी करंबा इंडिजिनस पीपल्स के इंटरेस्ट लान संबल खारिबनो हारी मणिपुर की लम्मांग लगंगम खैगी संबल खारिबासिना अवांग पोलमदमदा कयाम कानगनी हाइकी मौसादगी लेरकलबा यलौमी सिंगदा कानबा पिगदौरिब्रा नत्रगना चाइना अमदी बर्माना थ्रेट तौरपदगिरा अमदी इंसर्जेंसी ग्रुप सिंग चेक तौनबरा हाइब वहंग कया थोरकले बाउंड्री फेंसिंग टॉपिक इशू से मस्ट बी डिबेटेड इनसाइड एंड आउटसाइड द असेंबली असेंबली के मनुंग अमसुंग मपांदा स्टेट असिगिदी इंडिजिनस पीपल हजिके हाइरिबा बाउंड्री के एरिया द लेबदो कोई स्टेट की वैबनीना इंडिया की वैना मनपुर स्टेट की वैबनीना स्टेट असेंबली दा इशू से पुथोक्तना प्रोस एंड कॉन्स से नेने ददबनी मची इंटरनेशनल नॉर्म्स द तौरिब्रा तौदब्रा इशूस की मतंगदा असेंबली दा डिबेट तौगदबनी नत्रगना मियाम या पाम मतुंगिना ngमखै संबल खाबा मथौ ताई असुगुम थबग से चथरक मतमदा लिसिंगनी तयता यूनाइटेड नेशंस न लाउथोकिबा UN इंडिजिनस पीपल्स राइट्स मतुंगिना बाउंड्री सिग कोबद खुंदारिबा कम्युनिटी सिंग या पामबा याब लोगदबनी हैबसी निंगसिंग ब फै हाइकी देन आउटसाइड द असेंबली public opinion logadabani civil society sing public sing maroin indigenous people sing mayam adudaki logadabani maramdi directly affect tawribase public ne maram aduna asugumba singasida manipur da kari thoya manipur da thoi base masidi akhoi ki manipur ga india ki taraf tegi indian singa manipuri singa असोमदम नाकन म्यांमारीस आन बर्मा आन कांगरंबा बर्मी सिंग दो म्यांमारी सिंग दुगा अखोइना यामना निंथिजना यमलो ना बलाइपाक अमोइना तरुत खदानना यामना निंथिजना तौरंबदो मधु खाइदोक हननाबा सेंटिमेंट जनरेट तौननाबा पोट अमोइना थोयाबा Women Against Crime amadi sab thobalna punna sinduna mathematics competition amang se toan ba district sing da pangthokre class 4 dagi 10 phawbage thoi hen tanabadu da Bishnupur gi oina mahiroi chani thobal gi oina mahiroi chani pan amadi Imphal gi oina mahiroi chahum punna mahiroi lising amag chahum lomna saru yari ngasi JP Women's College da mahiroi kaya na saru yaduna Imphal gi oina competition pangthoki Organization for Indian Women Against Crime na tha khudingi puthokpa nupi gi punsida khudol tamba Women and Crime in Manipur gi volume 3 suba phongkhre Robita Laimana editor oiba se phongsi ngasi JP Women's College da Mahiru Singh yauna release tawkibani organization asigi tongan balu singbi singsu saruyaki se phongsi da Manipur da hojik thengnari nupi singi tongan ba thodok wathok kaya gi wari yauri Imphal Mori lambida cheliba gari driver singna handak talai kidraba Gyanendro Misiga mari lenena steering paida bige khongjang jangsilak padu ngastigi hauna matam khargi oina komthokle haina JSC Imphal Mori road transporter na phongdorli Langthabal kendra gi manung channa Kanchipur da leiriba Maharaj Gambhir Singh Memorial Complex Luna na thamdana bige pandam danga se kendra mari gi miu singna semba local safeguard committee gi miu singna ningombom Nilkumar Koba miu ga loina uchara kaya thakre loina na mafam adu Luna na sengdoki Singzamai Thongju Kairao amadi Langthabal kendra gi miu singna committee assessment Manipur Sarkar amadi kendra mari gi MLA singna mating piraktrabasu Nilkumar amadi Youth Congress na gari ne singba puthoktuna complex asi Luna na thambani hari committee gi miu singna historic place ama oriba ningsing kubam asi hena masak thokpa ohena na basakan honabiu amromda birth kendra park samkat pagum mapam asi suma pung phaba cultural park ama ohena na honabiu hairi lele kostoro amanna bo chalo mayam ju vision hoina ba state vision thamna ba akoina yengsan da sam isam jamba production committee ni akoi gi pandam de sibu sebga to ba na tung hoina state gi hoina thamba maroina state gi park na won thupi ba
Lions Club of Impal na Lions Club of Mayalambi ko kusam na duna Free Eye Detection Camp sangai prodo label Lions Eye Hospital da pangtokre camp adu da tongan ba makal gi mit kilena kaya yang bagaloina na ngogdong khangdok pagi test pangtoki camp asiga mari lena Lions Club of Impal 322D gi Vice District Governor Ais Manikumar wafam kaya thamlaki free camp man chatharaga free the layang ba dagi cataract operation se ko detect hoga free the operation to ba si ko program ne kun chada jari si finding na kun focus to ba area di preventable and durable blindness masi prevent masi pura eradicate to ba sini programs Lamyan ba hizam irabot ki chama ka taratri suba mapok numit September kuntra da pangtok ka toriba siga mari lena Imphal da state level mass pass competition pangtok ni hari competition asida category manga thokna athoi hen tanagani makong mathang tharba singda sel gi mana yauna certificate amari trophy pigni haina AISF Manipur State Council na phongdoragli Lomi Singh handbook lau kanun kauba agriculture department ta hana deputy director oramba N.Dhiren ibalarik ama phong bagaloina department sida agriculture officer oina thabak toromba hanakta Narul Sahitya Premi Samiti na writer of the year 2013 mingthol pikraba Kakshing dagi Naurem Kali Mohon bu okpagi thorom amangasi Sajen thongda leiba agriculture office ki conference hall da pangtokre thoromadu hana director oramba N Brazakeshwar Singh hana chief guest amadi deputy director oramba T Sharat na president oibagaloina na atai agriculture amadi masigi allied services da director amadi deputy director oramba miu kayasu saru yaki Pensioners Welfare Association of Agriculture and its allied services na sinduna pangtoki batoromadu da saknairaba aiba Kali Mohonda lengyan P amadi memento piduna kai khumna ba utki loina dais da phamki basingna N.Dhiren ibalarik adu phongki wangang ki basingna aiba anina sahitya gi lamda amadi lo singba gi lamda ka toki ba kya bu sing thaba ga loina association asina lomi praja sing gi damakta tongan ba thabak thorom kaya pangtho aning bagi apam phongtoki aiba ani gi makai gi su association bu thak ba phong ba loina tungda lomi amadi Manipur gi sahitya gi damakta hona ba yabu hona gani habigi thazaba piki Nepal Suba Manipur State League ta saruk yakadaba North Eastern Reorganizing Cultural Association Neroka gi Sanarusing puning thogatuna sanabada changba machak yanthopagi thorom sangakpam da leiba association asigi sangya da pangthokre sayesigi oina TS Arun Kumar na manager oina pugani timasigi coach Ibum Chani aduga assistant coach na matamamagi India gi captain Gunabir na oiri El Mani Tomina captain oibagal na vice captain na Chandra Kirtini team manager TS Arun Kumar na Sisimit champion ohumlak oibangam labane rokana lakli banipan Suba State League assistant champion oibangam gani habigi thazaba phongdoki Handaki lakaduriba Nepal Suba State League sida akogi Neruka team si yam fazaba performance breakne haiba thazaba to leji handaki akogi mamang manadana handaki akogi substitute line leiba replace togodoba player ama injury lakanda replace togodoba player sing sujam fit hoiba adum hapet level amada manaba aduna koi fazaba performance pine kali chipoten ko vi bo jaimumcha adagi assistant noina to vi koi nau gunabi yam express level player ni India represent to robani moina tapi tambi besa toy yauna moino bo absent toguna angang sing kai kai togudagi karam technique ka karam phajani kai bagi wakalon si mai phajana hona ba sigi mayam se torokanda koi mai pa kane thajolei moroi ba paw amukana pizari Parliament ki ayaba yaudana to palibak amada state ki lam pithok lam labadi yekna bani lawbagal loina high prison offense pibiyai haina khadiam mani na phongdokre ai stbi ki pawmiyeng tabiri sing amukana kurun bari